nyine umuntu bamukandagira umutwe impanuka ibereye hariya nyine umukobwa hasize ubuzima. Imodoka itutara ipfu tuyireba ihutaza abanyonzi bahita bagwa muri borodire, ipine rimwe rihita rigendera mu nzira y'abanyamaguru, irindi rigendera mu muhanda. None haraza bano bakobwa bari kugenda berekeza hano imbere, ibaturika inyuma irabakubita, bagwa imbere yayo, iraza umwe agwa yitambitse undi agwa ahagaze, ihitiza umwe waguye ahagaze, ipine rimwe rimuca ku mutwe, wandi waguye witambitse we anyura hagati y'amapine nta kintu yabaye, undi ikimuturitse. Iyi mpanuka ikomeye cyane ni impanuka ikomerekeyemo abantu babiri. Iyi mpanuka hitanye ubuzima bw'umuntu umwe, ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo. Imodoka yavaga Gicumbi yerekera mu mujyi wa Kigali, imodoka iri mu bwoko bwa Coaster yagonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa Fuso, bigonganira hano Kageyo munsi y'umurenge. Niho izi modoka zaje gukorera impanuka, ubwo imodoka iri mu bwoko bwa Coaster ariyo ifite amakosa yagonze iyi modoka iri mu bwoko bwa Fuso, bikarangira bakubitanye umunyamaguru bamuhurizamo hagati, ahita yitaba Imana. Bari muri Coaster babiri bakomeretse, gusa n'abandi bantu bigize bapfira mw'ino mpanuka uretse umuntu umwe w'umunyamaguru wabigendeyemo wapfiriye mw'ino mpanuka. Ubwo ari ikosa ry'umushoferi warutwaye iyi modoka ya Coaster. Asobanura yuko iyi modoka ya Coaster yaje kubura feri, agafata feri bikanga, ubwo arimo akatari no korosi riri mu murenge wa Kageyo, birangira aguye mw'ino modoka ya Fuso. Kugeza amagingo aya ngaya traffic polisi nibwo ikihagera, ndavuga polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda yagerageje gupima abashoferi bombi. Abashoferi basanga nta bisindisha banyweye, gusa umushoferi arutwaye imodoka ya Coaster yari afite umunaniro ukabije, bivuze yuko ikosa ari iry'uyu mushoferi. Iyi modoka iri mu bwoko bwa Fuso ntabwo yingize yangirika cyane, shoferi yasabye kwikomereza, ibindi bagasigara babyigaho. N'uyu muntu wapfuye iyi Coaster bigasigara bimureba kubera ko we nta kosa yari afite. Ngayo nguko rero ibi byarijije benshi, abandi batangira kwifata ku munwa. Abaturage babonye iyi mpanuka iba basobanura mwabona buryo bavuga ko bagiye kubona bakabona imodoka iri mu bwoko bwa Coaster iri kumanuka ku muvuduko uri hejuru, bivuze ngo iyi modoka ishobora kuba yari yacitse feri bikarangira igonze iyi modoka ya Fuso. Niko abaturage basobanuye. Aya makuru atugezeho none aha ngaha ku itariki zisanga 5 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026. Niba rero bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda.